Slim phones ni era mbongo. Katiba nang saha next year tin ya phone shangama. Dimi paper barlam ya nyala jim. Nagbo phone shango. Ay la so one city coins ma de debaji lantaba. Dimi phone ngo barlam nyala jim. Tecno Spark Slim bongo. Debla tunu yala na phone ngo nang la very slim. Because the Unima explain ra denye sham. Phone ngo thickness nyala 5.93 mm thick. La justement, demi the slimness ma zajuale. The Malak 5160 milliamp power battery ka use USB Type-C in charger ka support 45 watts charging. Phone ngo processor gbabo pora. The chipset shade use MediaTek Helio G200 chipset. I cannot lay the RAM no storage. Anyam pagi 16 gig RAM plus 8 gig external RAM. Storage ma Antonium pagi 256 gig of storage plus 20 gig cloud storage. The camera with flagship curved AMOLED display can use 1.4K ultra high definition. Car refresh rate nye 144 Hz. Car brightness nye 4500 nits. So I be sambani anto nyarban shakamza kama abela dula. Screen man ya den pang de man pang because anu e mar kombe pang ananto touch screen ma be komi nan screen ma ananto touch. Katon lanye military grade screen. So screen ma champam anto ene dem be palanga shama atu bajin kabgale be agba dan kabgale phone man ya den champam kar screen ma nang durable pam. I cannot tell the IP rate polo 64 nyale di lutan kpane kan kpa ko to che engine mane I ku gbele ka to falu kwamne alen yamna melmel kala usra bane so to bo ne Android version den kar usra tanna jisa shalngo di usra Android version 15 den kar na ranera AI sahambon ka phone go kan na with AI features pam kama cycle to search, image expansion, object remover, live translation ne dem papai. Design ngoma dem berinya ngoma lights ngoma dem kata bone moonlight design ma de reactor metu notification ma no course ne phone ma be low battery be di be full battery an pa ma phone ngone dala chamban comment section ma ne you mo da ma video ngo so anyi pa ma ka like ka share ka comment ka repost de yan cha arpak bang bang nya ka banya mpa